wakhuluma kahle wathi empini lapho kuyofa khona thina abazingeli bempilo namaphupho asafuna ukuphila. Wathi sinenkinga amavikelambusho namanje awakafuni ukubona ukuthi wona nesikhali esinamandla. Ingakho makuhlasela indlala isizwe sivike ngamavikelambusho phela inhloso ukubusa. Sesifuna ukubusa impumelelo ngakho Thixo siyakucela njengoba siphethe isikhali semfundo impumelelo mayiphile ngakuthina. Manje akusafani nakuqala phela kwakubamba ezingelayo manje sekubamba egada abazingelayo. Thixo sukukuphi izitho amazinqoba kangaka silwe nempumelelo zona zilwa nathi.